Республикалык тохторо аныгы технологиянан салгыны ардыбат түйнүктен микробтан карыстыр, анал патыыннарынан онна сертификаттарынан бергемит красканы онна лагы оңорор биге предприятияны билер болуктактыр. Компания сага сергерері болбакка уу килиңе окур күрдүнен красканы оңоруунан жарыктанар соготок терилтенен болар. Арага дойдулар комундагылардан таксар саңсылар бу салага жайдылар додиныйты үгөз жону долгутар болукта. Тога дейтекка чааны жени тутту дачын сүргүтүү сезону сагаланан краскаган адыйы элбәнирер. Биге компания билинги тургунан сака сирин тустах рыногыттан ортотунан 35 биргенин качыр. Сылга 400 тонна анал продукцияны оңороруттан сүйе атын эргиеннерге атыланар. Быйылгы сезонга сыына хайдак болар туруктагын биге генеральный директора Андрей Неустроев кепсәде. Сыына бит онтан сылай инфляция бытынын кырдык үддетебит. Оларын быйыл кулбура сорок сырьёбут импортны Европаттан калар. Олар кәләмдә алалар, уна хорок сырьёлар олох сыналарын үстүгөл үддеттилер. Оны бе производитель быгытынан хынабытын тутар сылтан российский сырьё кәһәре җебет. Оннан тон урут Кытай сырьётын әмәлләр итебет. Кытайдан тахар итебет. Лен он кайбытын инверетен көрөктәкбит. Лен сынаны тутар баланнакбит. Сыны төһөлдәде. Сына отун холобрас сырьёга 200 түгел барда холобра бе агалар сырьёбут. Эрде тут бу бачаңгылар туттан келбет сырьёбут. А так бәбит сына бутын холобрача 15тен хүббәләре. Эре үрдәтте бит. Биге компания тит кадыргыттан красканын орон атылабытыр атты. Компания эргиеннага директоры Александра Бояринова хитнер битнен ордук маска анала краскалары оңоруга болгомтону урбуттар. Ол курдук түргенник курар моста эмалын лагын оңорбуттар. Куарат илинеңер онна бүлүбөлөк улустарын кин электергер дилердер дакпыт. Дилердер бытын сылы быха токтолла хок красканан качыябыт. Оннаттан туту Үгіз компанияларын кытта ремонт оңорор бригаделер кытта урутурук кыттан жүгөстү күлөлө хабет, сына бытын, качество бытын, сервис бытын хайгыллар. Онна боллагана Москва таңы цых бытын быйыл күскө өлөлөр буланнакбыт. Онтон каннык саңан краскалар оңорон тахардыгы кир боллаха. Кенеки биремега улхан болгом тобутун маспыт краскаларга урабыт. Онны курдук былырын, ынырык изнастойкай, сысыллан турар, 200 час егер курар. Сытахох моста лагын онна эмалин оңоран тахар буппыт. Жон бихеревлин olan олох нырыкты катыга бар быта. Онна махы карыстыр текстура бытыгар быйыл эби 6 мөкеллер бит. Текеллер дибит. Былрын өссө манчук краскатын наборун оңор буппыт. Жон эмен ырган серган атылас быта. Антон хама олхан кыйыбыттен бу андай дуга сох инновационный бебет колеровочный система бутнан үлелир. Оборудованияны өссіл қомойды бұд, оны бұйыл тахарар бұланнақ бұд.